Pozdrav Hrvati i Hrvatice, domoljubci. Ja ljudi, meni je čudno šta se ovdje u Hrvatskoj događa. I šta se sa vama događa. Kad vidim u štampi u Zagrebu čovjeka iz Trajvana povlekla policija van što nema masku. A oni budale koji nose masku se sami oštećivaju. Dišete kao kol monoksid 50%. Ako imate sreću, onda ste u roku 2 godine eliminirate svoja pluća. Pametni ste, jako ste pametni. I vjerujete tomu stožeru šta vam priča gluparije da ima. Pa ima normalno da ima korona, COVID-19, ima. Ali njegova opasnost nije veća nego influenza. Samo su budale ima više koji to vjeruju. Ja sam vam ponudio na mojoj strani na YouTube, ne na ovom kanalu, nego na njemačkoj, na ovom kanalu. Najdete video isto od stožera od 300 liječnika i virologa koji su otkrili tu laž sa COVID-19, gdje vam se objasni. I ima isto drugi YouTube dečki koji isto vam pričitaju da te maske uopće ništa ne štite i da svaki samo nosi, ali da nema uopće nikakvog oštećenja od virusa i od nekih drugih pindarija, samo da nemaš prašinu da dišeš. Na kraju kraja, kao i ovo, dezinfekcija. Ima originalne slika i video iz Njemačke kad su u dječjem domu djeca koji su si 2 tjedna koristili kao dezinfekciju, kad se koža malo kad nije uništila kod djece. To su sve gluparije da se idete u zatvor, da se sami zakrijete. Najveća opasnost je u mojim očima ovi ljudi preko 50 godina stari. Jer oni nisu shvatili, oni još žive pod Titom. Pa Tito je rekao da moramo skočiti u kanal. Pa onda mi skočimo svi u kanal, jer Tito je rekao. Sada je Plenković kaže da je moramo ubiti, pa ubijemo se. Jer je bolje da nego 2 dana ne mučimo sa smrtom, onda se ubijemo odmah. Jer Plenković je rekao, stožer je rekao. Ljudi, budite svežni, shvatite koliko oni milijuna dobivaju pod rukom iz NVO i koliko dobiju iz Europske unije i od Robert Koch instituta iz Njemačke koji svejedno je počeo 2011. već sa svinjskom gripom. Isto se trebali cijeli svijet cepiti. Na kraju su otkrili da je to cepljenje više ljude ubio nego da umrli radi toga cepljenja, nego da nisu se uopće cepili. A na drugi način, ova pandemija više žrtva koštalo koji nisu išli u bolnicu, kad su bolnice bile zatvorene, kad su umrli, kad nisu bili operirani. Više je njih umrlo nego na pandemiji. O tomu se ne priča ništa. A pitajte se sami zašto nije niti jedan svet, niti jedna država dozvolila kao obdukciju mrtvih, da vide radi čega su umrli. Jer bi onda se otkrilo da nije niti jedan kao COVID-19 umro, nego na normalni pandemiji. I onda bi morali tu laž nekako objasniti ljudima zašto su takvu štetu napravili na infrastrukturu.
koliko bude sada kafića, dobro nije tak jako, ali koliko firma, koliko agencija za putovanje, koliko bude otišli. Male firme koliko bude otišli. Trgovine i to. A vi još navek te gluparije vjerovate. Pa budu vas navčili da budete još loše živjeli nego je bilo u Koreji. Ako ne budete pazili. I sada vi trebamo svi trećeg vlasnika kao Brusela. Pa ako mi idemo u Europsku uniju kompletno, ne bomo niti jedna Hrvat ne bi nekaj mogel odgovoriti. Sve ide preko te velike države kao Europske unije. I oni budu vama kazali kaj budete smeli jesti, kaj budete pili i kada smete iti van na cestu. Dobri ste vi, ozbiljno. I sve radi malo love da dobite. Niti jedan vlasnik vam ne da 10 kuna ako 15 ne očekiva od vas natrag. Još navek niste to shvatili. Gledajte na mojem platform YouTube. Ima dosta video koji se podiga pod Branko Barkić, ne pod ovim, kao pod to je hrvatski kanal. Ima pod njemački. 3000 traktora idu prema Berlinu kao poljoprivrednici. Zašto? Kad njima je jako dobro, kad imaju toliko zaradu, imaju milijone kredite, duga do ovdje, kad ne mogu više vratiti natrag. Kad su isto počeli prije 10 godina kak i vi, gurala vama je Europska unija, daje ona. Ali kad prejde vreme, onda doje druga država, Srbija, Bosna i Hercegovina, onda neko drugi doja, isto u Europsku uniju. Onda budu njima gurali, a vi budete prodavali ispod vaših troškova robu. I nakon godine dana budete otišli u PM. Budite svjesni, probudite se, gledajte to sve. Kak i ovo, euro. Vi čekate već sa znojom na čelu da vam doje euro. Ja sam doživio 99. euro u Njemačkoj. Imao sam 4000 marki plaću, živio ko Bog. Plaćao 700 marki stana, imao 5 komada dece. I došlo je euro, 2 tjedna prije nego je euro se uključio. Trgovine su podigli cijene 15%. Kod ovi podstanari to sve za stane su samo premenili slovu. U trgovinama isto tako izgledalo, a plaća i mirovina otišla na polovicu. A vi mislite da to se ne bi ovdje dogodilo? Pa jeste jako tak naivni. Nikada ne bi to vjerovao da je to hrvat narod tak naivan, ali jeste naivni. 100%. Budite vidjeli. Niti još danas niste shvatili da vam ova politika, ovaj sabor kojega imate sada, ovu vlast, vam je djecu poterala u inozemstvo. I sada čekate da se vrate natrag. I ovaj korona bude uništila i vašoj djeci posla, radnog staža, budu otišli i budu se vaša djeca vraćala natrag na mjesta i budete i nje ranili. Jer je to ta politika Europske unije, a ne politika Hrvatske ili Njemačke. Radi toga se ispunjavaju ljudi, a ne imaju još navijek oni slijepi koji žive u nekim idealima koje su prešli već 30 godina, koje ne postoje. Ali su naučeni da samo kažu da, dobro je to dobro, rešen je sabor, rešen je predsjednik, pa mora biti to dobro. Kad predsjednik to kaže, onda to sve u redu. Ne moramo imati brige, sve je dobro, sve je pametno. Mi moramo slušati kad sabor kaže da moramo ubiti našu djecu, bomo ubili našu djecu. Jer sabor je rekel, ljudi, niko ne mora ništa delati
samo ono kaj se sam štiti svoju familiju i da budeš vežan, da otkrije laž i da podržava istinu. U taj način morate taj video podeliti, lajkovati, abonirati. Lijepi pozdravine, vaš Branko.